Ka jingyeng rangba jongki khun samla na ka benta ban sengkam sengjam ban yeng halaki kti ki kejat bat ka bakong san e kalong bahaswa bakin yo ban sengkam sengjam ki don kamru ban nang lingba ki jingyo jinghikai lingba ki lat jingarap la kalong na ka sorkar ne na ki riu shimet ru kumju hadin ke jing thrang jongki khun samla ki blami shakmat ban shim benta haka free training jong ka men salon hapo ka project skill Meghalaya ka bla pinlong hanong juri Hari Bhoi district hakabal ki lai phongut ki khun samla na ka Themri Bhoi kilawan ban shim benta hakani ka training ka balai pho sngi Menta kasngi jong ka khat sau trik ubenai leber arjar arpusau ka office jong u deputy commissioner Ribhoi district haringkat gajinga trailang bat ka Meghalaya State Skill Development Society bat ka L Elion Institute kila pinlong ing gajing sam ki certificate iki lai phongut ki samla shinrang ki blala ban pendap ia ketika training haringkat ki tiar khaps new ia ka bla pinlong ha L Elion Institute hanongpo Ribhoi district Kajing Aimin Sim hakani kesngi lawan bandan ringkat da URP upadhaya ubade Deputy Commissioner Jongkari Bhoi District kum ukongsan uba HD Cruz ubade General Manager DCIC Ribhoi kakong S Nongbri Skills Development Officer Ribhoi uba San Kupar Singkli ubade Director Jongka L Elion Institute kakong Darihun Lingdo lembat kiwi de haba ai jingkran nakaliang URP upadhaya ula ai kajing yaro iki khun samla kiblami syakmat ban benta la kalong ha kanu kakam ai jing hikai ru kumju shushu ula kentu bakum ki khun samla kidi ban pendan kam hok ialah ki jongki sap ki jongki bat ban trei shitom hakikam ki jam baki don Uwe ki samla ubla sya hikai hak tiga training ya ubla tip kerteng urijit noshli ula penpawi ke jing sngo kumen ban yo yakum ketika lat yo jing hikai wat la udei ubla nang bala tip lupa shpang ketika kam henre lengba ketika jing hikai ula yo shibun ki jing hikai ke bakham biang Tamo ban aingi ka lawai ka bok pernai yuki kun samla kini sini ke bangta hoi ngal
Abai day bat ka gym simet jangan dalu panglatip ni ka training. Ngala kede ado kata-kata ba nakwa ya banang man kapsnyo. Hoy ningko ngala lay ka training abai day bat ka beauty parlor management abri du kinte. Ring akwa ban ketibir syu abai day bat ki senrang mo ban kapsnyo senrang. Tena kaba sedak bat ngaku biro i mehikai jeng isar alias umil Bailak menungkai ba jemur, menungkai ba jai-jai. Pami ngatrai baru ini nangi suruh yang ke bagi sar ikai ini. Ke kabadi bukan ke training, awak ini suruh ngatrai ladang bakla. Karena dia ka fast bat semua. Te mereka tu kita lak bentuk biang di tiar awak. Kita higi jumlah ne hantai yang lak dalam dia kata mereka ngalak orang ba. Kalau berapa kelak persen ni kita lak bentuk biang di tiar di jungi. Dengan terai kiwan ke training kemangga kawan training lese yang marga nang itu pingam di berubah nang badan sap lupa mo dan kapsnyo andre nang dah kejikai juga bat kejikai bangio ini sar ngelak dong ngelak apa ya bu ma sampun persen non kapsnyo teh andre tidon lese kita ba one direct pat hangne kiba nang lupa kapsnyo kabu kiwan pat hangne ke training kita pat kumno ban siapa kata ka facial balik spa balik trading buat kiwe mo te nganom ke selamat lagi sini ngasih ni mata hoy ya ka kam kap sniu hi bagi por ucha buat ini semua po eka mo kumla kandan ni ta andre ngaso faro lagi sini ba counseling ka long mata abun dukan kasih keseluruh kasih jadi dukan jadi barjela mo te Nako abang berkembang masa ini, ya kau ingin cinta pro sosial media, ya kau kan kembali kasih ke tadi sana, mau lagi surat, hantu ke caption ke laptop, ke jikni tak kejungi, ya ke kaya ke pateng lagi bar jalan, ketahui ketika IMP ke kau kok ke jalan kejungi. Hot yang bangong tak kamu dah bangan orang wanra yang politik yang lain-lain, disukui. Keji idio jimutoi kejungi nak kena kembali bangin kamai. Kembali bangin yang jakpo andre i sibun ba ijing toy i kasih kejungi mata i la trero ki kam di sana kuwi te nak tak tahu nak cepat bang kentur ini lang baro apa ngidap yang dari training tu gini long slur bagi sen lagi jom ki kam lejong bagi nomri bat snopo mo te try ngit try yang nak kam mo te baro ini yom dia nak kena tunjuk kemudian baro ini kedokam mereka kam membun kerana tabangi tuki try ulok begini iya kata nak tahu kiwan nabar jalan iyo buat masuk kerana jalan jumi te tang ini tim kita lihat ya yo sau samli ki proposal kita lagi jong repair lagi way pat institute tu kita la ban ai mereka training repair nak berita si samla mereka senang betul. The reason behind this is that this is one skill which we all require in our society, which will give you a readily income. There are opportunities and you can set up your own also, you can work with someone else also. Even if you start working with someone else, eventually you can open up some other place. It requires very less investment in the initial phase and it gives you a steady income. Kadau nakaliang jong office jong isa jet kini ke training kolong ba kini ke training kadai kawe ni kita kilat kamai ke ba suk kam ban sedang khantam hakupur ke ba sedang nomor baka investment hakupur ke sedang kolong ke barit perhila ban tray sedang dah ke ba pitray hi na nadi ba pinseng ila ki jong ki unit ne ba pintray shwa hapu jong ki wei suki na kilat khandang ki la ban play lagi jong ki bukan hi. And you have to understand this thing that there is no such job which is people's lowly job or something like that. No. You are all going to do service to a society. You have to understand this thing, you have to believe this thing, and you have to feel very much happy that you are being given this opportunity by God to serve the society. Kamdei la bandan kum kanu kajing snow happy ba kani ka kam kalong ka bopo na kanu ka kam kalong ka bopo andre
Kadai pat bapin semua tu bakanu kanu kamu bapitre kadai ke bapitre nak benta ke jing mentoy ke jing bahadam ka inlang salang. Pakai kamu bapitre kadai hi ke ba ublei ula ai benta hi rutin la ban bendan kam kenang ban yarap ban kentir ke inlang salang ko TV show bisa. I believe that your experience has been good with the training, and I could see a lot of hands raised when we were asked. You were asked whether you would like to start your own setup. Daga jikman ko bakra mo inget scam ba kani ka training ko jong phi ka long shisha ke ba mentoy ba ba wan ra ka jingmen ba khamdam ka jing baha na ka benda ka lawe ka jong phi ba ka long ru ka jingmen ba ko ba ngikli thi kan nungot ki ba kwa ang sedang ya laki jong kam kila ya ra ki ti bon na phi ra ki jong ki ti ka long ke ba itenat ba ka ba semua tenat. We are very fortunate enough today that Balson is here from DCIC, and we have madam from MRB, and we have madam from MRB. So we have madam from MRB also, who will tell, both of them will tell you on how you can tap in the opportunities which are already available to you to make your own setup. Yilong lu badan bok hakan ikasngi bengin dan ya I baksun bad ya ikong long trau ki ban ai ban lang la su ban pensai halor ki program ki scheme ki jingarap ki ban akaliang jongki ki la ban ai ya phi ba phin la ban seng ya la ki jongki kan. See, but whatever great things happen, they all start with very humble beginnings. So I wish that this is that humble beginning for which you were looking for in your life, and I would wish, I will be very happy to see if in future you become job creators for others also. Te ki ba krau ki ba he ki sedang shwa na kabarit te nyet scam ba kane ka jing sedang jong phiru mentana kane ka kam kabarit penang la su ban nang pen kieu shaki ki ba krau ki ba ma phi hi phithu ba phitran ba da ka jing tre shitom ka jing minat jong phi pen long ru kita ki ban la ban ai kam bat ye ki wei ban la ban nong ki nong sing kam ban la ban ai kam lu ma ka ba ki wei bat badan kam ya ka jing ya jong phi. So after me, they will deliver you. They will tell you about PMEGP loans, about the government loans which are available to you, which you can avail. I hope all of you listen very carefully to whatever it's being said to you, and then you can later on decide. We are always going to be there to help you out in your future endeavors. Nala de premisa kini ki bana shadien ki nom kran ru kin sanang ai shu ke jing batai ke jing pensai halor ki scheme ki loan ki ba na kaliam jang sarkar ki dan na benta jong ki ba phila ban penam kam ban apply ban mit scam ba kin penam kam kin shim ye ke ni lat ki ba lat jing yara ban apply ki ba phila ban ang yai ki shu Even in future also, in case you need some kind of any kind of a support, you can always approach Madam Stephanie or through your institute, and we will always try to help you out in the best possible way, whatever can be done depending on the schemes available. Ada bidan kam ganu ke jingyarap nang ni syakmat ru gilong boleh berpeluang banyarap lihat sila ke yang jongan nak kalian sampai institute nak kalian jong kini kita syong ni barok ada bidan kam ganu jingyarap long kita berpeluang bentur seplang penwat ikilat kilenti berpeluang banyarap ipi. So I hope you will all benefit in the next with the upcoming speakers, and I hope that you have had a very good training, and I would like to congratulate Al Ilium Institute also for conducting such kind of a training. I got to know that some of them were paying their own rent to stay in that place, so this kind of it's very encouraging, and we would like to in future also we'll try to conduct some more plans, and we can develop this plan also in future if it is required. And with this note, I wish all of you a great success in your life. May God bless everyone, and God bless you. Ketika balik ini, kita petang macam apa sih ni? Jadi akan pasal kita beri kena kita aktif mau di bak dan mana yang buat kena sembilan room ni tak kena kata, kena sembilan tarik kita aktif kena balik rooming. Jadi antara kena sembilan tarik di esok di lalai ini sedang je itu
entah sa air senyu, entah sa facial segi, ngat generation macam apa itu kita mah. Semua selalu nanti tang berkap senyu, semua jom senyu berkap senyu. Di kamu keba, kamu jenggut cuma orang ba, kini kam kap senyu, kam grooming, kamu kali kam keba, kila macam cakpo, kamai head time itu, soan, kamu ba, kalau beli apresiasi kaba kam head, kamu beli kin head. Nama kamu cuci nama, kalau kamu kam lagi kita try, tapi pek kam kaba dari bertrik kita, lagi kamu skill, jadi edition lagi, jadi apa ni, mau. Cik lap bah, kalau kam apa ini bahasa Jembang, bakery macam, bunsi bisa kuat lagi, kena senang lagi kam step ke kam betul, kam skill tu. Nanti berbeza kita mah macam. Di kunju apa ini beauty parlor kan, Poshulong mari nasulong. Kalau apa buat ini beauty parlor kan, kita senang. Nanti sedang kita ini beauty parlor sedap kita kan, ibu ni senang kita betul kam. Tekom orang ibak mana yang baik sah. Kau mentip ke scheme nak office ini mah. Di office ini ketengah DIC misal, District Industry Center. Minta bagi lagi tengah District Commerce Industry Center ada kira. Kalau untuk panggil commerce trade mah trade commerce tu. Di office ini kadang nanti harum jangka civil hospital mah. Dengan batai ni kau kenapa kumpulan ibasan bah kenapa figure kecil nangan, kunjul yang katang mah. Keingin jalur nak kalian ini kebetulan nak. Tinggal ahli scheme kebangan batai yang kau mereka PMEGP. PMEGP kemudian Prime Minister Employment Generation Program. Tangan kata keteng langsung tu Prime Minister Employment Generation Program. Kamu dari scheme juga sarkar pedeng, apa? Island ini betul sengi lagi jompi kami jam. Mah. Jadi kan ni PMEGP buat ibasan tu apa bisa apa yang dia LLU Institute. Isyam dah tu PMEGP. Jadi kembali lagi kan ni shokai. Unfortunately, may ilang may set up sistem masyarakat kendai bang lo COVID ada apa di kabun KGA kabayan do apa dari issue may scheme apa dari sengin kamado mapi amba dan poi put bang mentang kando scheme dari nak tinggal jumble dari tinggal dragon rat bawa itu lagi bagi skills society lah yo rewan nang yo KM biar company berjalan abang kumpulan kumpulan mentah. Dia tang bahasa lu lagi ni ba dapat di faculty berano ni bagi baitri lang batiru ngai mulai itu bila ni yang kat ni mah dengan ni ka PMEGP mendai tang yang di ba sing kam salon negeri baru dia kam di ba bila sing ada dengan skim mah kata wala kabatay mata kabalong kawai hat kam ba fitrai di kalong kila matai lang di bayang sablu di pemle di kam sepi di bele iwi kam ikam kumpul orang, ikam Jembang, bakery, ikam salon, mobile servicing, any ikam belum manufacturing but service itu ikam perpajalan le. Karena ikam jadi kapsio dari apa apa service sector. Mau, te anda PMEGP, bila karena PMEGP kerja loan, kam subsidy scheme. Mau kelas tu dong dah, kemudian kerja ram. Kabaran lang batka subsidi. Mo di situ mau karam kamu kawan benda bank kamu nangi. So ni proses ke applications di dalam proses ke applications ni select fee di patch for bank but anda ke bank lah sanction di proses nak sakat subsidi jo fee pada. Mo di subsidi kalau ke loan ke pension kan ke scheme ke subsidi kalau lagi 1%. Lagi 1% lada ke hub ke non municipal area. Akhirnya ini terlibat municipal area. Beberapa di scheme dalam scheme yang ni scheme ke subsidi ke debit lagi 1%. Mau? Tiada jawabnya, lah saya untuk sisi kalau sebab mereka. Di kemudian one aspect ni kalau bisa berkaitan business masih umat. Mau? Kalau ibarat aspek kerja kamu tu dia ada bisa kapan tapi nak cepat. If no one bank in IFC QR code, nama kan security dari high possibility bargaining issue scan di lah di event. Jadi untuk number ni kapal ni sisi jopi ba, kapal jopi kaya customer ikat spa kat badai kat distribusi, tambah kan tampisaban saya mo kalau atli aspek kami berfungsi sendiri pada siapa mana